Medicinski fakultet Zagrebačkog sveučilišta koji je veslao u sastavu kormilarka Tena Tamara Žugljec, kampanjama u cilju Mirela Pustišek, dijabeta i sprečavanja dijabetskih komplikacija. Petra Burić, Posetili smo i vaš klub. Lana Horvat. Znači, dijabetes je jedna kronična bolest koja je u zadnje vreme Marija Maloča, dosta agresivna. Sam pokazati da u Novom Sadu ima 50.000 Martina Javorščak, dijabetesa, u Vojvodini 280.000, u Srbiji 800.000. Nikolina Višnjić, To je već iz pandemije prešlo u pravu epidemiju. Lucija Juriša. Međutim, ono što je najbitnije jeste da na svakog registrovanog osobu od dijabetesa ima po jedna I osoba Antonija Marković. od bolesti, i što u zadnje vreme dijabetes masovno zahvata mladu populaciju. Međutim, ono što je Drugo mesto i srebrna medalja, medalje koju će uručiti gospodin Željko Pantović, predsjednik veslačkog kluba Danubius 1885, srebro za prvu ekipu sveučilišta u Zagrebu, kormilarka je Veronika Janječić, ako se 2 sat vremena dnevno veslačice Ana Dragojević, to im je jedini lek da drže nivo šećera na nivou, Sara Vučemilović, spreče dijabetske komplikacije. Evo ti kao poznati sportista u veslačkom klubu, dobio si mnoga priznanja, mnoge nagrade. Marta Poropat. Šta bi ti preporučio mladima Novog Sada i širom Srbije, kako si ti postigao te uspehe i šta ti oni znače? Julija Ajve Mekalah. I kako bi izazov baviti se sportom? A sada Katarina Grubješić. Što se tiče veslanja, zbog redosleda, jeste izazovan sport. Marta Poropat. Ima dosta takmičanja tokom sezone godine i to je ono što može Sara da Vučemilović. Da se trenira i da se napreduje. I Ana Dragojević, a propustili smo spomenuti Andreju Eku i Anu Pušić. Samog zdravlja preporučio bi bilo koju fizičku aktivnost, ne mora to biti veslanje. Naravno, pored toga i neku regulisanu zdravu ishranu. Prvo mesto i zlatna medalja i gospođa Radmila Nedučin, bivši rektor Novosadskog univerziteta i profesor Novosadskog univerziteta, je dama koja će dodeliti medalje prvoj u ovoj trci, a to je Univerzitet Novog Sada i kormilarka Katarina Kunović. Što je i postići sasvim neke svoje lične zadovoljavajuće a veslačice Milica Slijepčević. Znači, to je tvoja Mitrović, preporuka mladima širom Srbije. Ja se nadam, s obzirom se približava Svetski dan borbe. Maša Kuprešanin. Da će se veslački klub Teodora Cvanić. Dijabeta grada Novog Sada, koji je jedno od najstarijih udruženja i najaktivnijih u Evropi u borbi za oboljevanje. Mija Ristić. Hvala ti na prijemu i na ovakvu Pojačanje iz Zrenjanina Svetlana Ristin. Sad bi mogo